الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, pwede din sa dimi pagawid akal o manusia mga urip na Allah na giyang kotuwa di kapakam bayadan papakapagutang mga urip na Allah. May sabab sa diyang kotuwa kayto asukatan o di na kayto asukay siko di kang galibot mga urip na Allah o di nasabab sa diyang kotuwa kapag pagkataling o mga betad o di na umor di yun di makapagutang so manusia si kung mga padiya na tao maurip Allah may sabab sa gyang kotuwa kini talumba gyang kotuwa panggastuhan sa mala maurip Allah subhanahu wa ta'ala o di na adna pumasan niya na malai arga amalar kaniya ni kipantag maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Naso kapakambayadan maurip Allah naso kabasahon o mga tao maurip Allah so tigilan so kapakambayadan na si kudaw na dhullun fin nahar maana kapakada panas kapakarundan si ku kadundaw sabab sa igira aso manusia na adna bayadan yan na tanto niya na mibuwa ginawa niyan si ku din yan di kitunan si ku mga tawa adina bayadan yan nun maurip Allah wa hammun bil layl nagusi suwatigin so kang bayadan na si ku kagagawi na kapagawid akal maana mi awid akal do manusia agyang kotuwa anda manay kita kabayadin niya sa agyang kotuwa bayadan yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Imanto na pagaluin tanong siya agyang kotuan dauan o Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam upa maka ngilibugaw manusia maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa mintin o di na lalayon na biidnillah na tabangan wallahu ta'ala sa kapakabayadian sa agyang kotuwa mga bayadan yan utang maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Uri na bayadan nun wallahu ta'ala agyang kotuwa bayadan yan. Miyaka titayan Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu apiteru yan apiteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekan yan. Ala u'allimuka du'aan tad'u bih law kana 'alayka mithlu jabal Uhud daynan la'addahu Allahu 'ank. Hayatigian Mu'ad ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bako sa kapungguna nawa sa pangni udi na du'a ipumang ni ka upa maka adna bayadan ka lagi du palawa Uhud sa kala maana uwad na utang ka mi pilagi du palawa Uhud sa kala na la'addahu Allahu 'ank na bayadan reka wallahu subhanahu wa ta'ala udi na tabangan kaun wallahu subhanahu wa ta'ala sa kapakabayad ka sa utang. Qul ya Mu'ad tiruan ka hay Mu'ad Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. Yamana tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam teruang kaya Mu'ad agyang gaya doa maurip Allah subhanahu wa ta'ala agyang koto biyat ya tanong ayamanan yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala agyang koto kagiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allahumma malikal mulk. Ikadnang ko, ya Allah, titandingan ko kadato. Tu'til mulka man tasha. Ipambigay nga so kadato, si ko tawa kabaya ka. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Nagupukuan na ka so kadato, si ko tawa kabayaan ka. Kabaya ka, maurip Allah. Wa tu'izzu man tasha. Naguipuro ka so tawa kabaya ka. Wa tudhillu man tasha. Naguipmbaba ka so tawa kabaya ka. Biyadikal khair. Sa tangan ka so mga bipiyah. Innaka ala kulli shay'in qadir. Nagusaka, ya Allah, imaka gagaga kulang wan taman ashay. Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma. Skay di mga limo ko dunia nagusi o akhirah. Wa rahimahuma. Nagusikay di mga padian. Si ko dunia nagusi ko alungan amori. Ipangapadian ka so dunia agusu alungan amori. Irhamni rahmatan. Kalimuna kung wasalimu tughnini biha an rahmati man siwak. Kalimuna kung atigyan sa limu, kakalimu, mapakakawasa ko niyan, sa diya kan mapkinanglan, agyang ko to alimu, usala ko sirka. Maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ginani dua ang dauan o Nabi sallallahu alaihi wasallam, upama ka malalayon, o manusia agyang kutuwa din yan di kipamangnin sa raks paparatian yan nagu di mangin sukor si ikwallah nagu di manamar sa ditawakol si ikwallah subhanahu wa ta'ala na biidnillah na tabangan wallahu ta'ala sa kapakambayadan yan sa utang. Maurip Allah di na so Allah subhanahu wa ta'ala ay mayad siya agyang kutuwa utang yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginani sabab maurip Allah, igyan ka na dua, na mintin tanwa agyan ko tuwa di tanurundi ki pamangnin, maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ka antano makalidas agyan ko tuwa di kapakambayadan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pun nasabun sa agyan ka na halith, nagyang ka na kipamangnin sa agyan ka na dua, na biidnillah na perisap kesababan sa di kapakakawasa o manusia. Anda sabab mawarip Allah subhanahu wa ta'ala, kagiya so tawa bayadan yan, o di na makalidasi ko kapakang bayadan, na biidnillah na karinaw to mawarip Allah subhanahu wa ta'ala sa kekawasa mawarip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagutantod na mapia akapagintaw o manusia, igiras kanyan na maawat kanyan si kukapakambayadan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntun tanong, di nabati ang tanong pero managyang ko to dua inindao Nabi sallallahu alaihi wasallam si Mu'ad. Tigyan na Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'uhuma man tasha. Irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Santan butuh bisa dia enggak? Kan ko suara ko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.